KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjui tha birtang ton pen Kedamtang pai ni pai krok siari APCC President Gaurav Gogoi lapen KDCC amai pu XEM ratan intiatum ohoralong eco sensitive zone angkang pakam thu nangji pu pena jok kajuranga ari kedo karbi pencheng lok kapre ka khai tum anta thur joksi hi thi rui susi kachisong pardun pon rondo bangso kachisong keding ponang koki kedamtang ningkan kia paprang Congress kachari hut pen eco sensitive zone lapen Tiger Reserve kedeng dun der jok non pu anta kisung kachitong nang anparta karbiang long arat jasmet baguri alom kaching thur amu kedeng long le rit lapen rit ke pan long le pena jok son surya ke song chetong nang lo Lasi non Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ajok Supreme Court along eco sensitive zone ki parlut tang anta pajum chunang ji ki pu ahutsi raratum kachidon dun pen kachisong ahir do jot pen dengpon Pinibang so kachisong ki dengpon ahut XEM Benting Terang ASDC Songja Rajan Hanse TVDC Chairman Divinson Terang an parta kethe giding atum chitong dun si lamthe jai Sialam 10 kilometer extension ecosystem zone salam ko kilo pinangan leaders sum thaglong non kewa committee son Gaurav Gogoi son lapre kapre ka leaders sum son alang litum bangke najeronga abangke 10 kilometer kali 10 kilometer batsi ecosystem zone 9 lasolam lasi ni tumdak upi posi pini dak do mapte ning du kecebaklang upi posi ning du kecebaklang lo pelong te reserve laso reserve ni tum atha kisung lobe jitu kito tang an ala so long reserve ni tum KNP ni tum hang ka kasik sakabe hadak padowena sita da extended 10 km ko lo bangke already ni tum along Assam Sarkar Chief Minister alang listame pulo kilometer Cape Penpot ke kilometer sinangban people already alang statement pelo laso statement lo mani tumchi don lo listame hala rotoning ti lape Gaurav Gogoi alang tumbang ke dakta lam chokelang papa tunang lam ni tum dak along bangke danger pit dak do tum ke athe ecosystem zone pulong te dak ke non development zone bolo te koson si dak ni tum lak almudo dak kajeronga ekdom mane Bangso eco sensitive zone kedok pen ajok pavidet politik kopi pia kisungan parta bogori arat atum kisung alam pirangki atum karjo hut nangit han pon alam de arju iklona Neli ke kaning jai te sita sening jai posine le pini jitula ajidon lu dak an same alang li tum ke aputa long ludam telang sini li ludam ni tilo aputa long ludam telang te kajeronga lo jitu itu tang karbia sini dolo lapen wangu baguri nang dolo baguri pu silim phalom si dolo pini silim phale damji ali to damida ka ali wangi ka permission en mai baguri long pini mane ali dam ti le permission en mai kuki bolo la ke belum te alang ditung dak la ka long la jitu luar baguri soceng den ka arat mata la song taksi so jorde ji bu salam to ni halo alang tum la dak pen flu la ji ha ilong rapung borku ha puna sido nang ko ilong box sido nang ko ka ji ka da plane ala ado do dum ko ilong sido nang ko se ka ke da la ke ma tha tum ko si pini la son alang tum ka ning jen tapi pas ini lo la hello a happy lagi la sini li dak pen tu lo botonin ti along dimantu kisah podo bang do dak pen dak lamo tang nang do nang tum do ko kai nane long ne do yene sinang tum ka support do nane difu do ko kai lo nane veska do long do ko kai nane Delhi Mumbai do ko kai lo laso bo selang tu bal roton ki sa melang itame tak pen tu no tamu la penda ka tumban jitu dual baguri la pen suteng da jitu kajerwa rai lai do tuma alang li ko na lo long le thik pi do ma la na lang ke long le thik pi do ma long le theng klang ko pula pui ko ve bi thi ban cheng lok jang phong a ve jang phong ban cheng lok don ki do tang teng
kuna ne lang li ki tang ki som tang dolo ma lale lang kan ning je da da Dolamara Pen Thompson Terang Report KATV News. Thengrak Crazy Cricket Club Patum Pen Paterpi Ponsi Difu Sai Stadium Pathua Klamalong Abarim EM Karitang Bhuban Chandra Tirang Memorial Cricket Tournament Pai Pai Nipai Ko Trok Arni Pen Ke Patu Pangcheng Pon Laso Tournament Kachipati Kang Puamai Aluhiaman Pen MLA Niso Tirang Pi EM Kachirong Pipi Abarim MLA Kleng Duning Ti Joint Director Borsing Rong Pi Kasa Cricket Chunbang Sanjay Timung MEC Peng Phiga Rengma, Board Chairman Dhiraj Difusa, Thengrak 11 Cricket Club Maipu Obet Kiling, Kongchunbang Bisnu Rongpi, Thengrak 11 Cricket Club Ahempu, Hiron Moy Chanda, Lapen Border DSP Jitendra Singh Tum Chitongdu. Laso tournament Kachipate Kang Puahut, Kicheng Si Kachipate Pona Terang 11 Lapen, Jir Coaching Room 11 Cricket Club Angmosi Chipate Pondo. Laso tournament along Kilang Chari Mate Empire Rajurong Peak Pen Sar Im Pangcho Atumsi Do Ponlo. Lapu Jur Coaching Room 11 Atum Pen Theng Pon Paprangsi Target 162 an Pipondo. Lapu Thengrak 11 Atum Tame Ball Theng Ponsi 20 over Angbong 128 run an Ledun Chorajok Jur Coaching Room 11 Atum Chipahai Pondetlo. Lapu aluhi tum pen perangkyang no kaning jepon ke abarim EM Karlitang Bhuban Chandra Tirang laso pirthialong dutti kahutke pathu aning hangti lapen aprang owe kimi atuma phan ki pathu anat ingthur ponji aphan ki ja ponsi Thengrak 11 Cricket Club atum pen abarim EM Karlitang Bhuban Chandra Tira aphan chiki moment pen cricket tournament ki bipon thekapot abarim EM Karlitang Bhuban Chandra Tirang achor EM kachirong pipi pen Thengrak 11 Cricket Club atum aphan kachuro pajurpon tu labang so nili hema sora men pen alang di tum ladak labang so cricket team Thengrak club pen cricket team ke banai alang di tum aphan nili hin ben churo piglo athema alang nili tum hema sor aphang ba cricket pen ni ke patwa ning hang pi sports apokha alang dia ning hang pi la pen alang di kol cricket galila badminton pen ta ning hang pi la silahai sports abang ke alang di active peak la paning hang peak la pen bang phanta ko so si ke pa la ha ke pa khela ji ma ba pa klem ma la ha ba ni hang peak la si Sonsi non KAC CM Tuliram Rong hang pen bor I ponsi kar byang long along ta non o wiki mietum ki pathu anat paprang dun bomsi kang tu yang deng anta pathu dun si kar byang long aphan nong me kiwan pietum tulu Lasi KAC CM Tuliram Rong hang aphan MLA ni suturang pipen kachuru pajurpon nili ke let Bhuban Chandra Terang phan ke mane bihek aku pensi ni putum pen hai si alang li alam jedam chibang pik la pen ke alang li lam arjulong ako non het bule ka chichini ba chipu kali haku pensi chichini chipu jalang li ke klem ke dam ke misen sports culture mohet jong lang li hem sor EM kache rong pipi bai do lang li ta than lo jalang li khela hin ajat ke pathu ta lang li aning hang pik interest pik pu raso sports long ke pathu hin anutin ta charlie nei jingthur nai pualang li encouragement pipi pula sipini la Thengrak cricket club pen alang li a memory alang li a videt tu phista alang li mehang videt tu phista alang li a mehang ki do teng son si pini alang li cricket la Thengrak cricket club tu mane isi memory lo alang li phan kaching hon lo la swang the ki paklang pon alang li tum hanta cricket club tum hanta churo lo la pen ke sports culture li tum ake hai da program no hang sar alang li phanta churu re un e alang li ta nang thur pik lo alang li nang kang thur pena jok non ke gute team karbiang long ma as a whole set karbiang long ma si sports hin ke paprang pik lo la si sports ke paprang pena jok si li tum la ing ikibu puna ja health consciousness pena jok si non bang ke
Lapu Tengrak 11 Cricket Club ahempu Hironmoy Chanda pen laso tournament ki bi ponke ECOW ki mi tuma phan araki pen chipa joga phan lapen aok apran ki me phan puta jai la pen laso tournament along match 10 tami nong e piponji lasom si ki hai anong e suri phokep piponji puta ningji Hilson Rongpha report KATV News Pinia bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom